tireotha kuma class grade 1 wetia edigana malele no batirie kuthwa agushikana kithomo ikariata na Mombasa ri kuma ndera county Meru county. Thank you so much. Ndenda kuga mbere ndenda guchokera ntu bako bathagicho nkatho zaidi no ntu thagicho kuma mianka enu kuma rira tumire twatigire kwithirwa tukitongorua kuma rutere rwa Tharaka Nithi no tu thagicho gitare mbere mianka ni 1980s MP ora twathura MP umwe na banjero nteturi andu bathura kuma thagicho manka all the time na kuma gu thagicho ekuya rutere rwa Ikamba ndenda kuga mantu mara maithiritwo makiruthika thagicho ni kwithirwa ni out of aciari bathagicho kuthomithia ana baona kio emunde muthengwendagara kwaria emunde ni amwe na kwithira thirikari magita mamu itacho ba mutha thagicho sasawa antu bathagicho berutanirie kuthomithia ana bao na for sure ndenda kugatika antu bara bathomu muno kinya antu bara bugikumiria emunde rutero rwa Tharaka rutero rungi njambira ira cia thondekire Tharaka kinya Tharaka eno ya mugumo eri rutero rwa Tharaka Nithi njamba mingira cia ruthire chumita thagicho. Are you getting? Na ruri rwa atongore kinya bonde bakindiki kinya bagitonga murugara kinya bagataya bonde bumita thagicho gataya umite aga bantu eta ibore nkara kaboya kuma ikabore othe kuma nangu and therefore ndena kuga kira getemete thagicho ithirwa iri agwire imurungu gutongore mugongo thagicho na ciari bairutiriire kuthomithia na bao na ni ondeta mutongore gintu kia mbere ndaya ni gutigira nkuwatira muungura uyu wa gutigira tugo support kithomo gintu kia mbere county government ya Kitui kana county government chonde itire na kigina ya kuwatira chukuru chia primary na chukuru chia secondary kuthi university niniera era role era thirikari ya county inenkeretwe ni kumenyera ECD na gintu kia mbere nkuthungira ndapambanire kabisa gutigira tukwithira twina ECD chetu che sasawa gintu kia mbere antu baingi betu bako bathagicho ana bao bathia distance enda ya muno kuthi kuthoma kwa ngerekani ukiona kwe muntu umite either Kamagara kana ukiona muntu umite ntura takuntu witwa Kamuyoni akaya othe umo nkaga tundu kilomita 5 na kana kamyanka 3 ina gatiumba ukija ntukura kwa ana bathia chukuru benguguni bara antu banene na kwa ngerekani mwana athi chukuru munene agetu gati concentrate mathomo so gintu kia mbere itwa ndamberia na waka ECD centers ndamberia waka ECD center bantu ayekene ta Makomango then ya Gatoroni sublocation Makomango itura mura ina primary Gatoroni ina primary lakini bantu ayekene ta Makomango ni bantu ara ya zaidi na antu bari mwankani wa Kusonara Ikamba na kwa antu bara batona mtu akumanyera ndaka ECD center riu ni ECD center yimbia kwa bantu yekene ta Maikome ndaka stu ECD center yenge no to Maikome ri gatika Gatoroni iri gatika kamweri ni primary na utero rungine ndangani primary na antu babu batura kana ana bathia distance ina muno so indakire ECD center bantu yekene ta Maikome kumagu kwa bantu yekene ta Kamweyoni iri gatika na ara gatika Ikamba ya kore mukunga na mbere Kamweyoni ECD in fact ndarekani ya wakanio this time around ni anenkaneta kuma gitari anda mbere lakini yacherwa nuntu wa utukara gutie na connectivity ya barabara lakini twarikia kurutha kidogo barabara nikenda at least contractor ombo kinyithe merigo na thaino ECD center Kamweyoni iko ngangari niko pale ECD center yenge yimbia eri bantu yekene tankobyo nkobyo ere guntetwa Kamatere Kirimani kira wetwa kya Kamugongo ara we uro Mutharaka kiuga ndakara kuthi kimentithi na njira ngautukira Kamugongo na iguru na ndautuka tikethia nta ondorio muyoga nkena so kwe bantu yekene ta Kamatere ndena ntu Batharaka bawati no ntu mutura na ara kuria Kamatere iku Kamatere ere karibu Kirimani ya Kamugongo so ara antu ba Kamatere kwe Nkoru primary na kwe Tharaka primary era yekene ta champion no antu bara Kamatere bethero bakiri distance ina zaidi na twaka ECD center inu ni ECD center chambia lakini kwa ni ECD singe chukuru chinge cha primary itari na ECD kwa ngerekani chukuru ya Konyo primary Konyo primary ni mwa chukuru cha thagicho iri twira ukerukiana baingi mono zaidi kinya njamba mbinge cha Konyo ibo batwire na kithino na kwa enu kidogo njamba cha thomire sana cha ringaria that side ibo batwire bare anena va Safaricom the Makai family agu Konyo thaino itwakire ECD center na iko imeja bantu yekene ta itura mura
primary itura mura yes ni ari na ECD agumbere lakini ina population kidogo ya rutoba ingi ko toba ongera another ECD center still itwaka ECD yenge bantu yekeneta kama yage primary kama yage primary sai iko na ECD nyingine ko turenda primary school nyingine Tagatondo primary irete na ECD Tharaka primary irete na ECD tutigire tukongera ECD so mantoni ma ECD iyo iko hivyo lakini itwawatire challenge Governor Malombe akuthongera gintu kiambere araugite na kuandika arimu banasari permanent and pensionable igitari ari ngebandikitwe on contract kunengera contract lakini akuthongera na bandikire permanent and pensionable akubandika permanent and pensionable budget ya kuandikana ya shuti no ndo already thirikari account ya Kitui ni ari kuthongerwa ni mwekuru wetu akaluki na andika antu bengi kinya baraba yekene ghost workers na kogu wage bill ya Kitui yetie zaidi na kogu ende watuika kinya igitare ya wanjira kwandikwa permanent and pensionable ukagitia wewe urae na miaka 60 already iretwa PPD kana wa the grand enia system ni ya kwandika antu ndeni ya software ya andika antu we na miaka 60 utiandikwa no aritajithwa automatically aya wewe tina barua iri kwendekana wewe tina barua ya TSC number utina TSC number ta mwarimu wa ECD wewe tina certificate iri kwendekana cyo tuika no thomerete mantu ma ECD automatically machine ira ni gakurutarutanga so kuri arimo barugamirwo wera no ndo tuika batari na documents arimo barugamwe wera bange bakindite miaka 60 na ibenda kuthomithia no tukitare kuthomithia on contract basis uthi muntu kubuta na out of that very reason arimo bakurugamwa wera watuika kwina ECD center imwe itena mbio itena arimo kura thirikari aruthire for the time being no ndo noetimba kwandika antu bange thirikari timwitigeria ititigeria county government ya Kitui no ndo wage bill ari behold 45% na wage bill batari kwa 35% kwa wi ilio kyo gitumi watuikira batimba kwandika arimo bange na watuika bakumaji ECD kwina ECD chiakwa kukinyera ithatu inya ndeni rutero thagicho ira cyatwikire cyatwika maji na imwe cyarugamwe although bamwe aciari bogire tutinga ECD inu arimo bakenda kuruthata batukandika tukathomithia twingwa tukabare ECD ya bantu ate ikene kanja mwarimu na rutirwa in fact mwarimu akanja ECD airirwa gwa Kombe primary kwena mwarimu onge kwena ECD yenge ikene ta Kandoroko mwarimu airirwe wo kandimu primary distance yenda azaidi na kwena ECD center yenge bantu yekeneta Kanthongo still yamba kumaje bairo ndangani na Gaturoni rutero rwa Gachigongo bamba kuirwa kama yege primary na babange bamba kuthi narakungi no ntuambi arimo baraba bamwe bare rutero rwa Gichoba kwibarugamira no tubatari na documents iri kwendekana lakini indambe dekete faro ya affirmative action gutigira mantu monde tukuona kana tukwandikira arimo bange no tuthagisho ana ba ECD bakuthi distance indaya so imo mantu marankwenda kwariria ma ECD kana era ora murengo wakwa muthengwa nagare ndi wera bagiro kuruta na ndenda kwira antu bakwa nkanga na bura kumbika utigira kinya tukongera ECD cingi nkeruki kuri na ECD rutero rwa Karieni na ara tukunidi kuongera ECD center yenge rutero rwa Karieni kwe kaeria ngoririkana rito rako bora wetawa tukenda kuongera yenge no kuri bantu itike eyikene kama ngea tukenda kuongera still another ECD center rutero kama ngea kuri bantu etawa kama teia na itinara tukenda kuongera another ECD so mantu momu tukenda kuongana na mogutigira mantu ni meye kithomo kekenge county government ya Kitui nenenkanagira bursary at every end of the year na this time round twanenkanite bursary kiri anabara yekene ta propua inenkagira ake anabara baumete meshira kwa yomba kwa twarikire kunenkanira bursary gitarera ya mwanka uyu kiamberia na kinya nioningwa through randa hena arambe na homecoming yakwa ndamberie Muthengi Ndagara Foundation na Muthengi Ndagara Foundation out of right now nenkerete arutwa nkerukia 60 amana gutuika kithomo giku kya primary na secondary ti within my mandate lakini no twinge ithina ire na antu bakono mangatigire ngucheria bantu bomba kura nikenda antu anaba bakobomba kuthoma na still malele kinyawe MP na nenkanagira bursary na antu beyibura baga ibura bursary sometimes itomba kugana na kunenkera antu bonde na kundenda kuira antu aciari bakwa bendere kungana barato tombekana antu timu tu wonde ombo kinyero na iko tumi ndambere kinya team
ya antu bako professionals na antu barabe na biashara kuriungaga tugetethagiria antu kundira cheri baro the kinya marambe baro da marambe out of the ni ndo mithetwe na arambe itare tugutare na basari na all that so baro da arambe cha machukuru antu batiga concentrate muno mantu ni makurutha chai na bagatori to concentrate ni kuthomithia ana betu na imbithetwe nkithon kariunga Oliver kutigira nkuthomithiana kutongoria michango hapa na kule every weekend mithora ndina machango ngatiga kuthiuruka kira bana ndonio kinya ngurubu ngurubu egitarenge antu baro thakinya ngurubu bakenda kuthomithia ana of course na nkathiara tugachunga na ingochokera ekoro bako batharaka ba ngurubu nonto inkokurukira ngurubu ira in fact empowerment yekoro na kuthomithia ibathomithitie ana zaidi kwa ndenda kwira ekoro bathagicho congratulations na bendere kurutha ngurubu ira at the same time kuri na kitho thagicho no mwanga tugwatire kithomo kia higher education na higher education ni gutigira secondary cia tuci sasawa na kinya gukurukira university ikyo gitumi ndathuganirie ndauria na ararutera Tharaka gatungania atwikire university na Tharaka ni ari nyuma muno igitarira lakini Chuka University ya Rutha branch na ara na mde Tharaka gatunga ukathio ikarita Nairobi okay ni ndambire kwarania na Professor Njoka na Professor Muriungi na kinya ntako kuringiro kura itigere ndarika kai kura chia mberia ndaira branch ndomba tomba Araka Mayagi itwa Great Tana Campus ende kira tukorwa na kyo ino ni gutigira campus ira ya Kamayage igutwika constituency college ni kenda tunenkara principal tabaraga atunga yambire na principal okay na ana antu bako bathagicho kwangerekanio arimu baraba ma primary schools bathongere na araba the masters akube no ndo arimu ta Nairobi na baraba ya kube na university ta Meru na Chuka arimu ibo batukire ma lecturer ntu ino kunde na kuromba arimu bako barutero thagicho ndaino university ko pale na already neramberie already antu baraba kurutha certificate bakurutha diploma bange bakurutha degree na bange bakurutha masters ilianza kitambo no already 5 million kuma kwa Tharaka University icha kinyirara na charu administration block kinya gitarenda ari na omcoming yakwa omcoming yanda ruthite yari omcoming ya gutigira tugukeria university na rutero wa kamba ntu antu banawe twe kamba kidogo batienda mantu makia Tharaka nikenda mbambe kuonithiria antu already kwina project ire ara na anene betu bomba kwithira bagitu support already ndabire kwa na MP Malele na Malele already na anenkanire 10 million ire waka ICT center obichi library obichi ba computers araruta bakethora bakithomera so igo gwakwa nyomba ire ne ara na already phase 1 and ibanenkero 4.5 million na chairman wa project ira ni Kithega Ndagara urare sub chief wa Kanyengia na naritayire so no chairman at the same time secondary school cheto join uko na ngeriongera kinyoko mu Nairobi ndairi anto bako bathagicho ni ogontire MCA wa muwomwe takibanga ari ni ogono nto thagicho tutwere twana twankena kana gankiko echo na mugongo bantumire kitui lakini no mwankatigere gintu kira kirendenia national government tugwatanire na Malele ndinkegere no ntu nani ndi ndungo mbotho no mwankamure mabici ni kere na kyo gitumi kuona ndi okwe munde no ntu amachukuru makwa basi tugwate Tharaka Girls no ntu gankanga secondary ni anenkero 4.5 million Precious Bland 4.5 million no ntu abitia muthengwa Ndagara na inu ni wera ya national government ya county government na out of that chukuru iniombe tonde BOM chair wa gankanga secondary kwa miaka mingi kuma gitarira ntare kinya kuthura MCA na thaino gankanga secondary era irete kinya last year irete ana 101 university chukuru ya ntora matorani kavicha okaira anaegana emunde gankanga secondary no giant nio rutero wa Mwingi yonde region Mwingi North region nio number 1 na kinya in fact in the entire Mwingi region gankanga nio number 1 indairire kinya delegation ya teacher na shari na board ya gankanga twathi kwa MP na nuntu wana ana thaino ni 950 out of ana barabara ari 400 chukuru enu iratwikire irongereka times 2 950 ana bare mama ta mama mani dormitory ni twathiri ara na MP ogana konenkania dormitory chiri mpya yare na dormitory ya Ntarume na kinya twani shirika rya Kirira tobaromba kinya Kirira ni shirika rya rwana ntano chiana bare na ara nuntu mankato wate maendeleo kuma kwa national government na the same time my NGO still Kirira na bakongera ngaga secondary another dormitory you see so mantu mara ni mantu mamuthengwa Ndagara
gutigira ngo shukuma bara kombeka igitare antu bathagicho banenkerere manke 5 nikenda tutigira at least mugongo wetu bathagicho kuthianga mbere so ruterwa rwa mathomo aguno mbomba mbere ntukona time no achithie tani komenya tutiere chionde kundo ni okenenka ogetethia antu bapate bena mawathe nata waje project ira nata tiambuge no mwanka tutigire antu bonde taende tukwaria mantu makithomo mantu ma tuwaka ICD hapa na pale mamu tugachugurikira itugushugurikira antu lakini no mwanka tuturikane agagwetu still twina antu ba mawathe na muru Biblia yaugire no mwanka antu ba mawathe no mwanka nkya igatura gatigati getu nikenda antu bara batetheka ritwa na murungu rigakumithwa so ndauga at the end of the day no mwanka no ndirikane antu bara kwina shirika fulani the rori gitethariria assistive devices na inda bandikirite barua ubichi bwako ba MCA eba bandikirite barua nikenda at least bombo tutetherie na shirika riaria omba kunenkera ino chitwa crutches at least gutetheria antu bara batena maguru hapa na pale so ibanenkere crutches na ndombire gutetheria crutches antu bokinyankeru kia 20 bara bena thina ya mithiere ko ni program ira nkenderea ni gutigira kinya antu bara na bena mawathe by the way sawa kinya mantoni magie kuwata disability cards card ya disability rutero da gijanto batethero bena kieni kia mantu mara na thina ndagite kinya barua chia disability chigeto kitui ndatho chionde nonto obichi bwako ndaburuthire everything ndaikere kinyanto ba yemanto my CT na batho che document ni chionde barura ndagitira nara nda register ni ngo nonto kuwata disability card we need kurutha online so ndaba register bongo na ntubara ndatho chire card chao already they are registered na bakethera bena card kintu kira kwenda kuchumana na kione kuwata daktari aya thimi antu nonto gitwekithwa ukiandikwa kabeta we na disability nena we na disability takomenya so no mwanka daktari akoraithe so nkani nta daktari gutigira tukoretheria daktari nikenda tuona kana akaruthata akarethira ntu kidogo gwa ni moni kiongozi salimia msiendagala sana Choya County Government Mukuruni Primary School inaendelea vizuri sana injection chabari kumateja Mukuruni okay yeah akuwa good morning msie Tharaka Ward Kitui County we are proud of you sir for fair representation